Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musidɓe julɓe ɓe laawol kisal ara hino ɗo sadakaji ɗin ko deuxiéme jour on hande ɗum ɗo ko gosi leori defama waɗama ko jetable ji ɗum ɗo kadi ko futti en toro Allah subhanahu wa ta'ala yo jaɓan en sadakaji ɗin yo jaɓan en sadakaji ɗin fof ko yoɓitira en joddi aljanna o ɓeydana ɓe maraɓe ino couscous on kadi ko deuxiéme jour on vendredi passé fuɗɗano nde ñande ko futti e gosi e jinjan defuno ɗen hande alhamdulillah en defi ko ɓuri ko feƴƴino kon gosi defama e futti e couscous on haray on weltanama yo allahu lanɗo yoɓon ko ɓuuri moƴƴude o donji lawol kisal ni ɓe ana ɗo kono yeru addude ko ɓe wawi kon yeru wonɓe ɓe ga defana ɓe Allah lanɗo yoɓon ko ɓuuri moƴƴude ɓeydana ɓeyda imaniji ɗin accida en ha ɓooya juuta koran duuɓe cellal e balɗe waɗade barki wallito umma on fof lawol kisal Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Musidɓe julɓe tedduɓe wonɓe ka lawol kisal duhiɓe suddiɓe kala membre ɓe sympathisant ɓe lawol kisal wonɓe membre e yiɗuɓe wonɓe wallita lawol kisal mi salmini on fof mi landigi so tawi ɗo e jaam alhamdulillah minen ga kamɓe e jaam rem musidɓe julɓe tedduɓe haray ko ka clinique lawol kisal wonɗen ɗo haɗa lawol kisal no immini ɗo hande membre ɓe maɓɓe yogaɓe e hewtugol salmina ɓe docteur ɓe meɗen ɗo aray ɓe tawno ɗon jeeli fewno ko ɗo ko suuma yeni aray joni woodi koɓe nela e docteur ɓe nga haray ɗen jonnude konngol frère Ibrahima Sory secrétaire lawol kisal ONG lawol kisal ɓe hiwrano en lawol. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala barakatuh. Aray ko Ibrahima Sory Diallo membre ONG on lawol kisal chargé des études stratégiques ONG on aray hande de ñalande meɗen ɗo ɗen jeudi on 27 avril 2021 29 kan avril 2021 ɗo ɗen hewti ko centre meɗen ɗo ɓarɗen andi hitande be hitande en huntina jama o ɓar noon Allah newndi en udditi centre meɗen on priorité on en waɗi personnel ɓe meɗen ɓen ko centre ɗo en heɓuno ONG on heɓuno ɗo million tati fi docteur ɓen kañum sukkar kadi fi patientɓe meɗen ɓen kala harɗo waɗi visite on ara kañum kadi no woodi ko jonnete e muɗum donc aray ko ɗum ɗon hewtini men ɗo ɓe wadde noon remise on e junggo deuxiéme personnalité on ko centre meɗen ɗo ɗum ɗon ko Boubacar Alfi Ba. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. aray vraiment mi welti ko moƴƴa mi weltanike responsable ɓe ONG lawol kisal ɓe aray minen docteur ɓe nga vraiment mi welti ko moƴƴa Allah walan noon ɓeydu ka ƴetta ɗon walla e lawol kisal ɓurta folude ɓe yaara kadi yeeso aray joni mi jonnay ɗo haala kan sonnade ga goto kanka ɗo weltano sonnaɓe makko ɗimmoɓe wonɓe représentant ɓe nga ka lawol kisal vraiment mi welti ko moƴƴa radji. Assalamu alaikum wa rahmatullahi musidɓe en julɓe tedduɓe joɗiɓe ko lawol kisal haray men salmini on ɓe weltaniki am min jeɗɗi haray Allah ko mbaraji ɗum jaɓana e nder suudu kora e mbaraji ɗo amin amin hara o weltanama moƴƴa noon amin on jarnama on jara. Ok docteur Bachir haray meɗen yeeli yo waɗu yogo e kalimaji ko wawa toon e encourage de yimɓe aroɓe ɓen ɗo saabu oɗo vidéo wona fi mamre ɓen tum hawnaki woɓɓe ko kadi iya fi ko fewndi ka clinique ga e ko honɗum wonɗo wawɗon ko honɗum woni ɗon e gollude ga fewno ɗo ka clinique men on fewndi ɗo profiten ɗo kadi ko yowndire ɗum ɗon. Alhamdulillah rabbil alamin ala mi arto taw min weltanto taw membre ɓe ONG lawol kisal o ɓone wallitorade men kon
tawti ɗon kadi min antine golleji ɗin kono halfinira no woniri ɗo rewɓe buumi ɓen toujours ɓe seenike no woodi ga rewɓe wawɓe ɓe consultude ipanomen ɓe no duyra noon awa sey kadi woni fi opération ma kala ko woni probléme kayre dow nawnare so wonti ari meɗen afili moƴƴa e médecin ɓe ɓen fof donc haray ko min tindinta koyeɓe seeno tigi tigi on artike e santé no wa heɓade ga alhamdulillah rabbil alamin kadi meɗen weltani on moƴƴa min anditina kadi nawnuɓe ɓen haray woni sunni o sonnajo woni ɗuma ɗum hara ko woni buumiɗo wona buumiɗo kadi fof no wawi senade inchallah haray kadi ko fi mum tigui tigui on ko fiiru rewɓe ɓen e payi koy inchallah haray kadi ko yon andu tigui tigui wonno nokkeli goo no woodi meɗen wadde ga golle buy kono si matériel ji goo haray no manqui sino woodi ɓay haray ko wonno vidéo ɓe buy ɓe heeyay mum wano minen wonɓe côté chirurgie ɓe matériel ji ɗi no intéressé moƴƴa wono ka bloc ji par ce que si heeɓike haray heɓayno wallitorren kadi jama on ɓuuri ni par ce que ɗen wallitade quand même seeɗa seeɗa alhamdulillah rabbil alamin o jarama o weltanama ok ligeyɗo nela yewre seeɗa haray assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatu assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatu musidɓe yimɓe tedduɓe ka laawol kisal e kala ɓe wawɓe suivre oɗo vidéo harayni salmini on fof lande ko so tawi ɗo alhamdulillah e haray musidɓe julɓe tedduɓe wono jelorɗon ɗo ni e golle laawol kisal ɗen wona e ɗum ɗo woni ko fuɗɗi inchallah wona e ɗum ɗo kadi haaɗata haray fewno ɗo ni koko waɗi ɗo ko wiya ɗo ko 3 millions fi docteur men ɓen ɗum ko fi tum huntari si wona ɗum ɓe wona ɗum fodde mum e si a wi joni patient ɓe ɓen ɗe sukkaji ɗo ko yata wono 100 kilos ɗum ko sama kala noon e membre e aroɓe ka laftade ɗen ɗo si ɓuuri ɗo kono fewɗo haray ko ɓangilngol anniye no anda kadi mo wi laawol kisal ko fi Guinée fof ko fi Guinée fof wona fi clinique on ɗo tun wona fi nokkeli wona fi Conakry to ɗum mbaɗi hay e fulawaji ɗin fof laawol kisal noon waɗi juuɗe e muɗum min wonɗo yewtude on ɗo fewdo ɗo laawol kisal no finance finduɗo lewru ɗo tun ko yata 45 millions fewdo ɗo taho ko tawtata ila e karamakoɓe wonɓe Guinée ɗo wonaɓe wallitede naɓene enveloppe uji ha hewti e duɗe wonaɗe faabede ha hewti e handicapé ɓe e jukkuɓe won solidarité ma juulirɗe ɗe tawtara o laawol kisal no organise fi hontingolɓe haɗa ɗum fof e wawi hewtude o fewdo le suumayi on lannal taw eɗen tigguide suumayi no lanna haray ɓuuri ɗon kadi haray meɗen weltani wonɓe e wallitade ɓen woɓɓe no wallitorde jawdi woɓɓe no wallitorde noddugol woɓɓe no wallitorde wallitagol ɗum ɗon kadi hewtoya ka duwa yawde ɗon haray ɗen to Allah subahana taala yo Allah yoɓɓu kala ko woni e wadde kon hara ko ɓuuri moƴƴude e joldi kala ko teɗen falte mbuɗum yo Allah subahana taala yewtan en yaafano en ko wonɗen e bonnude kon yo Allah jaɓɓu korka men kan e sadakaji men ɗi fof subahana taala jaɓɓu so kala tabaraka taala yo Allah waɗu kadi barki e juuɗe ɓeɗo docteur ɓe meɗen Allah no waɗi barki e juuɗe maɓɓe yo Allah ɓeydu saabu heewi audio ji ɗi mi addana ɗi tawtarno imminno woɓɓe goo ariga ɓe heeɓi aafiya ɓe nodda ɓe welto ɓe inna ha kamen yahuno ɗon alhamdulillah no ɓutti min e hoore am mi addi ɓe guurani ɗo kana ko ɓe arno soñdiaji ɗi mi wonduno ɗin e muɗum ka suudu aɗa ɓe arde no serti moƴƴa donc haray ɗen weltani ɓeɗen duwani ɓen toon Allah subahana taala yo Allah ɓeydu barti e juuɗe maɓɓe ɗen ko Allah woni joguiɗo lekki kanko sellinta enen ko ñawdugol wawuɗen sappagol ɗum ɗo watta hoddiralngol neɗɗo o yo waɗɗum waɗugol ɗum ɗo nafa makko e junngo Allah subahana taala woni Allah o kanko woni wa shafi o kanko woni sellinowo nahano no haaliji enen e ñawde woni a shafi huwa Allah ko Allah to woni sellinowo en toɗi kala subahana taala Allah waɗi kellal ngal e juuɗe ɓeɗo ɓe wawa nafirde julɓe ɓen e heeferaɓe ɓen fof ɓe nafa ɓe e saɓoɗo clinique saabu clinique on ɗo waɗiraka fi julɓe ɓen tun même porte ko man kala diina ko wonɗa en tant que ko a guinéen jo kala aqiida ko joguiɗa kala diina ko wonɗa sa ari ɗo kellal ngal kan anda ɗum nawnare nden kan anda ɗum no woniri noon nawnare anda julɗo anda keefeero aw ñawdoɓe ɓen kadi anda ɗum seeda si on tigui ari ɗo inchallah ɓe wallitoto ko ɓe wawi kon e fi muɗum haray ɗen toon Allah subahana taala yo Allah ɓeydu moƴƴude ɓeyda barke muɗum en nani ko ɓeyɗo holli ko wonde hani matériel ji ɗum no woodi ko manqui ka bloc
kono eɗen transformé newni fiiɗi ɗum kadi wawa timmude eɗon gandi piiji ɗin ko seeɗa seeɗa eɗen gandi boobo o fuɗɗoto taw wayritagol o yaha ha o jooɗo yaha ha o watta noon ladude si o daro o wawa yahude haray koye fuɗɗagol on kono no fokkitir ɗo ni fukkitande no laba eɗen transformé ɓeydi moƴƴinde haray on fof on salminama o weltanama eɗon ɓeyda courage ɗon ɓeyda e wakkile ɗon du'ana kadi yo Allah ɓeydi barke moɗon. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sadala Sena Moussa Sallim arani ko Ibrahima Sow Diallo membre ONG Espoir des femmes et des enfants Lawol Kisal aray no meɗen hewti ɗo hande ko orphelinat Dar Salam ɗo walitagol miskinuɓe ɓen e paykoye kadi ko hewtuɗen ko centre meɗen ɗo koɓe ala mawɓe ko ɗum mottodiri ko centre ɗo tawi noon hannde en hewti ɗo ɗen hunagolɓe ko wawɗen ɗo heɓude heɓannoɓe ɗo saku sappo maaro ko ɗum ɗo wonɗen hunade président centre on ɗum ko Ibrahima Say donc aray huyno andirɓe inde CIA ko réseau sociaux ji gare no watti ɗum ɗo inde ONG on Lawol Kisal centre orphelinat aide aux enfants déshérités. Vraiment, merci Lawol Kisal de venir au centre aide aux enfants déshérités. On a une grande surprise de voir que de cette zone au l'orphelinat. Mais ce n'est pas la première fois. Mon tokara Ibrahima, souvent il pense de nous ici. Il sait que comme on est avec des enfants, des orphelins ici, et souvent ils viennent en aide. En tout cas, s'il y a une opportunité qui vient vers lui, en tout cas, il ne peut pas m'oublier. Donc vraiment, merci Lawol Kisal. Mi weltani ke on yo Allah ɓeyda on yo Allah hokku on financement ji janni yo Allah hokku on barki lewru suuma e num Allah tawi hersiri aduna e laara Allah continue yang en ni Allah hokku on kadi laamu e ndi leydi ittana en piiji gono ton torike ma Allah barki Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab rabbana zalamna wa lam taghfir lana وترحم لنا كلنا من الظالمين بارك اللهم ربي صل على سيدنا محمد وسلم jarama onon kadi on weltanama haren mbiɗa weltira ko humpi ko anduɗon fimu nelaɗo maki sallallahu alaihi wasallam ana wa kafirul yatama hakada fil janna min e kala fawtiɗo alyatima hay siko goto ko ni min wayta kal janna jallo ko on ɗum torki Allah subhanahu wa ta'ala ko ɗum anduɗon fimu darno ɓeeɗo waltagol jama on weltanama nani yalla waɗa barke ɓeygude mon ɗin Allah subhanahu wa ta'ala okko ko sutuna on ko immori ka e kende ɗen fof sallallahu Muhammad aɗon weltanama assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh e holliri on noon ko inde ONG Espoir des femmes et des enfants Lawol Kisal e hewti ko non ɗo addangol ɗon muntade aray e inde moƴoɓere nden aray mi watti ɗum ɗo e sooke moɗon aray ko ɗon andi ko honno señji fikko lawol am اللهم صل على سيدنا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم يا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار لله ما في السماوات وما في الارض وما في انفسكم يهاجمكم به الله فيغفر من يشاء ويأجر من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.
Comme on a l'habitude de le faire chaque année, nous vous rendons visite le peu que nous gagnons pour venir au secours de ces orphelins qui sont là, de ces handicapés qui sont là. Et cette année aussi, nous avons eu cette opportunité d'avoir 15 sacs de riz que nous allons mettre à votre disposition au nom de la structure de la Oudissa. Donc ce sont ces 15 sacs de riz que vous voyez devant vous et quelques personnels aussi. Vous avez devant vous M. Mohamed Salih Sow, qui est le président. Moi, je suis Bramsour Diallo, chargé des opérations. M. Malik Diallo, Bari, chargé des affaires sociales et de la communication. Donc, à votre honneur. Merci. Au nom de la direction et au nom de tous les pensionnaires de la Cité de Solidarité, nous vous remercions très sincèrement. Merci beaucoup. Ce n'est pas la première. Je sais que chaque année, vous pensez à nous. Nous vous remercions très sincèrement. Merci. Merci à vous. Docteur Aray, même belle dans cette langue pour la serre. Aray, mais de Welty Boy, ONG, Anti-Tide Omen, chaque année, mais de Torani en Allah, Jam et Kairan. Aray, Allah, Oku et Baraj, pour la conduite de l'Euro. Allah, Moudi, Faire, Allah, الجنة التي مسكون للتييد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا رب Ardega, voilà. Nangu beda ka ardega. Voilà. Mbari alkharasu. Amin. Muga fala mane benon diki masira ka baki na njik. Gala ne won fi ko mimma razaqakumullah. Wo sere ga basira na Allah na kan fi ritam. Hali wayni nan fala mane ri lunguri yelan. Ifan ka sere ga nan nek. Se na kan ne iyira ifan kala ba. Amanna ya Qur'an ku wa ma anfaqtu min shay'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairu raziqin. Anaka sese a wona gamba sadakara wona ga fi alama wona mutonga ma haka ni biya sala ni wasa so ala gundi miskina inde na jamane kui na kai num bore ka so te kire mara ino alaki e so manena yira ina so ne yire bara so ala tanyira awayi model inara alhamdulillah rabbil alamin ji hadiye aba yala wara bane to fara ma ubara ba me waso man ka nyira ka fara Allah ma kaso na mere modeli nani hali asali mangasa idan ma kwari ngiti manu boki ga jakka no mala ji mere model Allah ma so ji nani ra parce que an bila fora mere ena ma so to mala man kai ka muso to Allah ina fara ndi ba kai rabba ana alhamdulillah bil alamin Allah baranki abin sa kan fora me abeki nan sa kan ka tan yala to fa mala mar ha kwari kirin bila ka ba araba moske nan mo kay mamu ka binje bum mba alhamdulillah o mambara na lallanti asama na lallanti ya mu kuma komante madi mu ka fala mane ba langi sinde na sama Allah bay mu fa to ka araba makina kai ana fa binje rek bilen goma ko mu tan jata fala mana bay na araba jigi sa ka makiyana ka kalko e kamina na kirala mu nan fala me mba kelfe na ma han wonto farna kai mu mu fotu yoto kala yere kipi alhamdulillah woji gisa ka makina ka bira ka fona la halena mba vraiment mu ka bane wonu wali di association ala ka sika yarima amin ala ka sika yarima amin ala na shitana lo ayama ala na fitina lo ayama ala na fendi lo ayama na kan won toroma wota mfanji sarka na kan ba ma ko biri malaka kam woni nyani genara wo bela ka so bori ni hal ko ka fifa indira ba alabe wallahi wona kan na ba ma na ki mu bara fala alabe ala ka biri nyokare bela go ma amin dunya ma be ala ka fi do be kunna fayra al gama kelma lo kana kay wo biri fi fayra kel fi na kan de ma fira ariana nan ka ala ka wona so men ala ka wo kunna fa marigi ya association ala ka barke sai na kai na ku ala kai makanta ala kai harige fulon ala ka binya sema ala ka jigi sema ala kai kunafa allahumma inna hadha minka wa ilayk allahumma inna hadha minka wa ilayk allahumma inna hadha minka wa ilayk allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana
إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين ربنا إنك رؤوف رحيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين بمنك وجودك وكرمك واختيارك يا الله ألغى بركة سي ولي ألغى سكي يارما ألغى وقل نفع ماركي ألغى مالي الدنيا ما بي ألغى مالي القيامة كلمة لونك يا ما بارن يلاخي إن شاء الله مغير ما منخا مخنا مسيب وبي يا ما بارن يلاخا فايرا بس كي أربا ما كان واتو كده بيت زمان يا كيرين كيرين تونغو أخنا قواني إن شاء الله فأسا كان كي تأمون دي حسلة مفنا نغنى نقول يا كيرين نكان كان حاجات بابنا نغنى نقول يا كيرين إن شاء الله تعالى نتا كيف نتا أبونا بيرين يمتو إن شاء الله صلى الله عليه وسلم أبو فمبر نغني كيفاي صلى الله عليه وسلم أبو فمبر نغني كيفاي إمام برا جه مسين دي نعم quartier wota nam fambe awa jinam fan sarjeri muga biro tanki conflit ma naam mo male tagonne naam bara sa kilo shuli alhamdulillah mo naga o ma imami naam خفيف فا وند تجمع نغير منا بكرة شوي الحمد لله ولّن نما كارتيه فان نعم منا بكرة شوي فاني ولّن نما ولّن نما donc on a ndangere الحمد لله répartition qu'il y a fallu be woni wali ma sina ma représentant إن شاء الله fanga ma sing Alfred Rui awa parce que nana ndé fanga à comprendre qu'elle bête إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله Abakar Souma Abakar imam nama arabi الحمد لله إمام السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله Alfred Rui oui voilà au nom des imams au nom des sages les représentants de notre secteur 9 la gare cet acte c'est un acte de bienfaisance pour Dieu. Nous vous remercions. Nous remercions aussi les grands donateurs parce qu'il n'est pas facile de donner. C'est que l'imam vient juste de dire donnez ce que vous avez avant le jour, avant le moment que Dieu va vous mettre dans une situation où vous ne pouvez ni parler, ni faire des mouvements, ni avoir les moyens de vous défendre. Ces jours-là, c'est l'au-delà. Donc lorsque vous faites des bienfaisances actuellement, Dieu va multiplier ça. Pendant le mois de Ramadan, celui qui donne 1, Dieu multiplie à 10. Quand tu fais quelque chose de bien dans les autres mois, tu as 1. Dans ce mois-ci, quand tu fais un acte de bienfaisance, Dieu le multiplie à 10, à 20, à 70, ainsi de suite. Donc, nous demandons à Dieu de vous donner le paradis. Nous demandons à Dieu de vous récompenser. De vous récompenser du paradis. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين والصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. دكتور ما vice président ما ديك ياكل مسيرني وما أسسون كلمة إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين. L'association Espoir des femmes et des enfants, association NERA qui fait des œuvres humanitaires dans beaucoup de sens, que ce soit des dons qu'on fait, que ce soit l'assistance à certains malades, que ce soit comme déjà la clinique est là, qui fait des œuvres appris à la portée de tout le monde. Tout ça montre que l'association a cette vocation de donner, aider la population déshéritée. Nous demandons au Tout-Puissant qu'il donne encore la force morale, qu'il nous apporte davantage encore de bien pour continuer à faire ces œuvres pieuses. Parce que nous le faisons pour le visage de Dieu, assister les pauvres. Que Dieu mette sa bénédiction dans ce que chacun de nous fait.
haray fang nagan sama na fari fanga de yakire masse mo famara nyagalen ki fay mo nyagalen fi na gamma mo na fabi mo binye na kan so mi yomuna de nagamu mali kilo su soto ba koy mi yomuna be nagamu soto wo fa fi bi mo ga binye nan mo fambar nyagale nara inshallah akulum ifanna sadaka ba iyo aso mi gi nayi nagai sadaka suma nanan findi masabura ifanga baraiso enondi big seka ina ga masinde alo atan hay muna si tarima enondi ha salidu migi muna nagan sadaka suguma sadaka mu ga muna fay muna ambaman iyo logon de famane migi sadaka suma na belare amu migi sotoma asuma na gayi non dias khadaga mu sadaka ba hana loge e ga sadaka bu na fam mo fam bar nyagale inshallah kha alati won kirin nar won alama gam mandi mane ala ga wala nondi fari ya rabbal alamin ta ya ala ga wala nondi fari allahumma amina ta rasisiya fi na ganna la gine ala ga ba amin ya rabbal alamin won birina kunki kirin nan ku inshallah ta hasali na kunki bara kisi won bir mara kisi kasi sasoto awu min nasoto sogo na gam miligay ki iyo won bir nar ha foy nam fa bir nar ala ga famu fay kende fi won bir amin ya rabbal alamin mo fa mbar nyagal ki fay mo ga masi wobe ntanan na président na lawol kisal espoir de famille des enfants docteur Ma Aïssa Touré atanan na vice président atanan nan ma directeur ramo ga clinique lawol kisal wanindra o ga binya nayki inshallah taala mo biri amo biri binya nta muso école muso école kharandi mais am bingati allo ntana ra kharanga allah ana kinena ntam mama dinara ntanna bima ntanna aga mama dinan ntanna aga mama dinan na mais am binyak mo baro makandi o ga binja inshallah wona yi binja o bara mo birim binja mo bara nyagale ki fay woni wal ala go baray ala ga baraka say bi ala ga baraka say yifogi ala ga baraka say quartier ala ga baraka say quartier ala ga wo birillam amin ya rabbal alamin wo masongori na ala ga su gombe amin ya allah taala ala ga al janna fi ala ga birillam fi kirim sallallahu alaihi wasallam o mbar ngala ba wo nga fatiha kiren tongo wo nga nafindi groupe fandera ala ko ala ga fes ga yarima amin mbar ba ki fera imam biyana ya moy sallallahu alaihi wasallam salawatullahi ala rasulih allahumma salli wa sallim minoti kenodanguma an allah mukafidi domun ala minoti kenodanguma an allah moyerujumun ala no yettoje ene maji ko awodani no yettoje ene maji ko awodani gullamu mo kafidi do mun ala gullamu mo yerujumu